Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Guys, nginenkinga ukuthi ngine-flu izilami alizwakali. Nayi ke le comment. I-comment ithini ithi I think thanks ma. Yinto ayithatha. Okay, sikhuluma ngobaba uMsele uthando nesithembu. Ngizocela ukuthi ungilalele kule video ukuze uzoyizwa ke into engisho before nale comment le ngiyayiphinda. Usithandwa, darling, malume, baba, auntie, gogo mkhulu. Lapha ya kuthando nesithembu. Beku season 1 to season 3. Ubaba uMsele wathola ukuthi ku social media uyatrenda. Why? Kunosisi okhulume ngicabanga ukuthi bekuse ladies house. Wathi lo sisi lo thanks ma uyilento eshuwe le comment. Nyangisho. Le comment le ethi thanks ma phela ngisi unikezwa lento ithathayo unikwa igama. So ubaba uMsele ngoba eku TV show ukhuluma istory sakhe ku TV. Ubaba uMsele as indoda yomZulu nonto omnyama awusengisho ukuthi kwenze kanjani mawunto omnyama makuumuntu omnyama mhlawumbe ngithi nje ubaba uMsele noMamkhize kuzothiwa kunothatha lento makanze mhlawumbe kuthiwa umlungu noma indiya kuzothiwa ifraud hlehlukanisa kanjalo kuthiwa ngapha iIlluminati ngapha kuthiwe usathalento inyoka what abantu abaphumelele abathola lezo indaba asizwe ke baba uMsele no thanks ma nalabo njengoba ke ubeka icomment yakho kanje kukhona wahamba wayobhala ladies house lento yagcina ifikile kubaba uMsele waqale wathi ke uyamfuna loyo obhale leyo nto. Ngase-ke mina angithi mina uthando nesithembu ngilibuka nje sekuyishow vele iphakathi ngayibuza ukuthi umfuna ngempela noma lento uzoyithatha ayifake lapha ya ku TV ayichaze ngoba seqalile ekhuluma ngengxenye yempilo yakhe. Nangempela kukhona lapha ya ku TV la wabo uMsele achaza khona indaba ya thanks ma ukuthi uqale kanjani washo ke story behind thanks ma. Kukhona la i-address khona ama rumors ukuthi uthwele into ekhulunyayo because unesithembu. Uma futhi ubheka la ku YouTube laba izangoma nezinyanga bakhona abamatanisa isithembu nokuthwala. Akekho ke noma akumina engithi ngempela because of 1 2 3 4 5 because leyo nto angiyazi ngibe neproof yayo ukuthi iyiqiniso. Mina ngithi kuwe kule ya video kube neangle aMsele kanye neproduction team yakuthando nesithembu yokuthi bezocacisa lama rumors nge-TV show kaMsele ngoba uMsele oxoxa indaba yakhe namakhosikazi akhe. Inkinga ke ilento ile mentality le abaningi abanayo ukusheshe ukhulumele umuntu because rich or usheshe ukhulumele because uzizwa umncane ukunaye or angazi le nto ibizwa ngani ngesingisi because that whole video ngikhuluma ngokuthi ubuhlakani abusebenzisile uku-addressa lento wamnyeka lo yasisi ngoba mina ngiyibuza ukuthi why ezofuna umuntu obuke i-TV show because lo sisi obuka i-TV show waqala le rumor ube nalowo muzwa. Thina ke sazi inganekwane mawungayithatha ngenganekwane owazi inganekwane ke huyo ongasho ukuthi mawumatanisa izinto eziningi eqondene nokuthwala kufana nalezi inganekwane sesixoxele ogogo kodwa lo sisi ngaphandle ke phela umakhelwane abamaziyo kodwa lo sisi waqala le rumor ingoba wayibukela i-TV show yababa uMsele ilento engangifuna ukuyibona mina ukuthi mabemfuna ke mhlambe bethi bayamsuka bathini ngoba phela yena lo obukile washo lokho hamba uyobhala ku ladies house noma kuyinto wrong into ayibona leyo. Uma futhi mhlawumbe ngabe sekuthiwa uyabizwa ukuthi uyabala ukuthi asho ukuthi yini uzosho ukuthi thina la siphuma ngakhona umuntu ofana nobaba uMsele yabahleze bemsola ngokuthi uthwele.
La esikhule ngakhona emakhaya siphuma ngakhona umuntu ophumelelayo okukhomba ukuthi uthwele. Lento ifana nani isuke mina-ke ngeyami understanding ngizothi abantu abasuke bakubuka ukuthi usuhambe kakhulu mase bethi hawu hayi kunento lento ifana nokuthi bayakuncoma nakuba i-negative ngoba ngeke kuthiwe noma kuyi-negative comment ngeke kuthiwe uthwele kodwa kube ufana nathi sonke. Kuthiwa uthwele phela ngoba wena unezinto eziningi kuba ngokuthi umuntu okukhulunywa ngaye uyi-receive kanjani yena ilapho-ke leyo nto. So the whole thing esifake abakhuluma ngey'hlupheki kwashiwacima kanjani umuntu ongayilalelanga-ke ividiyo loyo kodwa phela ngeke ngize ngimangale abantu baklikhe ividiyo ngemiqondo ehlukene omunye angayilaleli ajahe i-comment section. Le comment yokuthi I think uThanks Ma yinto anayo yilo siso wabhala njengawe kwi-Ladies House ngalesa sikhathi wathi ubaba uMseleko uyamfuna futhi uzokwenza ngayo i-example uzomsuwa ngayibuza mina ukuthi hayibo le mess izokwenzeka kanjani because lo muntu angeke avele esukele uMseleko engaze ngibona indawo ethi uthwele kusho ukuthi uyibukile le TV show waba nalezo zinsolo loyo oshilo. Nangu uMamkhize waseThekwini kwi-interview yakhe nabezindaba wayesholo yena wathi indlela impilo yakhe iyona eyenza ukuthi abantu bethi uthwele ngubani u-achieve izinto wenza futhi izinto ngendlela ehlukile enale minyaka yingakho abantu behlale bemkhomba inyoka kodwa kube phela inyoka ikhona waye inyoka ingamsebenzeli ngoba uyena owehla wenyuka. Uyabona ukuthi abantu abasezingeni elinjani abanamathiselethwa ngalezi indaba. Ngaze ngabuza mina ngathi kanti yini indaba kube abase-KZN nisola ukuthi abasebenzi yini abekho capable ukuthi benze lezi zinto. uMamkhize namazi uMamkhize zoyithola i-interview yakhe ekhona online addressa lento yokuthi uthwele. Manje-ke kuba yilaba ababhurayi laba abashishibalayo guys niyabazi abantu laba abahlele abathuswa ubala ngoba usukhulume ngoMamkhize ukuthi wakhuluma ku-TV show yena la useyozodefend uMamkhize. Udefenda ini ngoba uMamkhize wayechaza lapha ey'ndabeni yena self esho ukuthi lento ayitholayo ngalokhu kuyamhlekisa because yena uyehle enyuka ajulu. Ubaba uMseleko une-TV show namakhosikazi amaningi abantu behleze besho ukuthi labo bhululi bathanda amakhosikazi amahle. Ubaba uMseleko uyazi ukuthi lama-rumors amlandela kunjani kube huwe la uzobiza thina ngezihlupheki. Hawu ahle wena shuthi uyathula nje kwi-meeting emsebenzini wakho ngoba uyasaba yonke into uyasaba uyibeka imibono yakho. Iyiphi indawo ethi uMseleko uthwele? uMseleko wakwazi lokho ukuthi bazokusho ngaye. Ukwaze i-TV show yakhe ingakaqali ngoba angeke kube yinto efike ne-TV lana phuma khona bese bewaqalile lawo ma-rumors. Nawe ibuke-ke into ngesolo kuba mdala. uMamkhize Maka Andile Mpisane ntombazane noSibahla lo one-club yebhola. Zonke lezi zinto azenzayo abantu beyibabaza abanye bayibuka ngeso lokuthi uthwele kodwa lento ungayishintsha uyibuke ngokuthi ingoba unemali eningi ingoba wenza izinto ezihlukile yingakho kunalawo ma-rumors. Wena usuzoyithatha ube msorry ngayo ukhathazeke sekukwakho-ke. Yingakho lapha kuleya comment section nimele guys abangihlekisa abanye manje bathi hambe uyothwala. Mazi ngiyaxolisa ngihleka kabi i-flu hayibo ngasi le flu ingiyekisa ukuhleba. Laba comment section kuningi kuthiwa nje hambe uyothwala nawe kanje ayikho lento eyodwa nje ngihalela into yokuthwala naleyo mali eningani. Ngixoxa mina ukuthi uThanks Ma uvele kanjani ku-TV wavela kanjani ku-social media kodwa into ithini ngize ngiyinake leyo nto bengangilalela i-interview yabhuti lo sebenze umalume nobaba uMseleko naye njalo ubhuti ukhuluma iside lakhe njengoba esekhuluma iside lakhe khona ababhizi badefend ubaba uMseleko abakasizwa nestory. Mina ngibe ngicayi kusikanti abanye abantu babanjani guys babanjani.
Ku-right ukuthi sizomlalela ubhuti silinde isathi laba bomseleko. Mase udifenda into ongayazi, hhayi enye nje into le eyinganekwane nami engayazi ukuthi yenziwa yini leyo nto, ukuthi thina abanye si-broke, ilokho kanza lokho. Ukuthi manje laba esibabona bephambili kunathi badinga ukuthi sibakhulumele ey'ndabeni zabo, ngoba ubhuti othi usebenze nobaba umseleko uyaveza ukuthi babeshutha kuphi nakuphi. Osekusele ubaba umseleko aphendule ukuze sizwe ukuthi le nkulumo iphambana kuphi. Wena qala laphayana umuntu uma ese-rich, abantu bathini, abantu bathi hhayi kodwa fanele uwuholele lowo msebenzi lowo osuke uyinike wona mahhala ha. Uvele uyinike umsebenzi ukuthi uzokhulumela bonke abantu ngey'ndaba zabo futhi ongazazi ukujula kwazo nokuphelela kwazo. Hhayi ngine-flu yingakho ngimemeza ngingixolele, bye.